pi barok ki parlok sa SIEN pat ngi pidang sobai pi hakni ke janmiet sya kani ke program jingtip ktien ke bangi ai kerteng Tangshikyntien. Kani ke program ke belamang kerpang na ke benta ki samla ki bani sim benta ki ban pen i la ke jong ke sap ke pom hadu kat nu gidan ke jingtip ila ke jong ke ktien ke bayar ber ke jingriewspah hadu kata-kata. Tiba ngah kani ke janmiet ru ngadan ki kena samla tang ba benta ke janmiet ngadan tang ki samla senrang ki bani sim benta ti benta nga khot roi pi na ke tim a ti penithu kan mapi nang tu pi DAIT. Ngadai John Paul Akyang ngapuli St. Anthony's College BA first year. Oh, itu mapi pan? Ngadai lumlang Richmond Thankyo ngapuli BA final apo St. Anthony's College. To ha ka tim bi pan? Ngadai Piralang Karsono ngapuli BA first year apo SUKJAI College. Oh, mapi pan? Ngadai Abundius C4 sentiu ngapuli apo SUKJAI kelas 12 science. To menta pan ngilik cak tim ke? Ngadai Julius nongrim ngapuli kelas 12 science SUKJAI College. Ngadai Erastus Nongsi ngapuli kelas 12 science apo SUKJAI College. To menta ngila yo berok nrimut ke jingpen itu ti berok pi pi ki kena college ti ka syong em dei ke tang pi kena science arts ni ka syong ka jing step jong pi ban kan mau ya ka ktien la jong hadu kan do kan ko bayar ko jingriewspah. Ti swa begini sedang no ngaku ban pataya pi kat tu kan ni ki kendon ki biadai ba kan ni ke jingtip ktien. Ti menta kendiat ka dan ke jing penkela ka biadai bat ka rukom peniat ya kan ni ke jingtip ktien. Menta ngin yo ngila yo thamai ya ka buzz around pio I ha gitu ki miet jong pi ki dan ki junction ki button lani ki budam ki ba pi haban sunyon nang tu la da pi yo ning kong ya ka juba badai pin haban sunyon nang tu hadin kata kin saidak ya ngan sa keli pi kanu ka tim ka badai ban juba ning kong tikani ka dika kala ka baning kong ba ka ba ngan ai pi lightly ki clue lani ngan ai sai pi lightly pin ai ngai ka kentien ka badai baros ka tu pi hap ya ai sai para ma pi dai menta ka kenti ngan ai sai mangalai teli bat kanu na pi ka tim ka bayo ning kong ya ka juba ka badai tila da jaba pi bakla pinumyo juba shu ha ka raun ka baning kong da pi bakla ha ka tangla nyodi budam pi klemyo ya ka juba badai kata kamut pi ladu ban juba ha ka tu ka raun baning kong hadu ban dadep ka raun baning kong pin sayo pa ka raun ka baar ti benta dadep kata ka raun baning kong baar pin yo por 1 second bat ka point pin yo shi point hadi nang tapat kala ka balai bat ka basaw ka dai ka kala ka ba ngahing habai klui pi lightly bat daga ni ka bangan ai sai pi lightly ka baning kong ka baar bat ka balaki dan ka jingis no ban pensuk ipi ban yo ka juba ka badai ka baning kong ka dai ka ba ba ka baar ka kham suk ka balai ka kham suk chu bat ki point ba pin yo ka long lai po ar po bat chi po bat ka po pin yo 10 minit ti ka kala ka ba san ba ka ban riu bat ka dai ka kala ka ba pi haban suak ti ka di langsung tu marun pin yo ban artli la pi dai baro artli pin yo shi po point ka wei ar po marwei ti kita ki dai ki kala nadu basdang hadu ban dedep ka kala ka ban riu ti langsung tu benta ti gini sedang no ti ki belek bha ki long job ti ngaket bok kedwang pi baro pin ya le bha ban long pi ban kni ya kanam ladu ti benta ngan sedang no ngan sedang swa ka kala ka baning kong ti snap bha la da pi yo e ka juba ka badai pin shuknyat e ki budam ju pi hadin ka tangan sapa pi ban juba ta snap bha ngan ai sai pi baning kong shito dan nang juba dengan ai ka lu ko baat dawai tim a pang layo si point tim a layo si point ti menta ngan let sa ka ktien ka baat ai ngai ka kentien ka badai ngan ai pi ya ka lu ko baning kong syukur timbi Thok bakla number bersamsu jangan ai pinta ke klu ke baar thok tim a Lamler bakla ngan ai sakawai ke klu nang ang pangkat tim berjubah Thok bakla baru alai tim lebih yo pi ini buan bagi tim besriem lamle syukur thok nang ang ketien ke bangadan kamne kalom jeler ti klem yo jeler ke thok syukur ti klem dan bayo manu hakku ka kala ti mentang andai sa ka wai pat ketien ti ngan ai beng pi ka lu ko bening kong ngan ai pi klau dan masih mo
to mentang an ai ka clue ka ba sarong turun badan benut macam ha mentang an ya sa ka balai meng Ya. Timi Ya. bakla tim A Great. keren si point lại cho yang tu thì mentang an ya sa ka kala ka ba lai teli ki tien ngada na kawai ka kala mentang la de ka kala peningkong thì mentang an ya ka kala ka ba thì ka tien ka peningkong ai ngai ka tien ka bedai ka klu peningkong ka ong mut dur dan ingat di budak toh ka klu ba perkat ka klu ka balai khan Thao. ka timbi Thao. bakla tim A Puson. pusan ka tim A lai ho biang ke jubah ka bedai jadi ni lebih persiang Tapi persiang nak mentah kan dan saat lagi ktien mangan air pi, makin air yang jubah kedai, tapi persiang nak mentah mo kuih. Ya. Kalau meningkong, kong bun. Dan persiang. Kalau baar kerhai. Timbi. Pahu. Bakla Kaplu ke balai belai tim A Tahu. bakla setakat tim dia beri orang jubah apa perkapur persiang Laput, pokok ktien untuk kedai jelai. Ini segi yang buan kerhai belai pahu, yo. Ini segi yang kejingut dengan air ktien jelai. Ini kerja itu. Sakoi ktien ada di air ngai ktien ke kedai. Perlu meningkong pom ur. Hap. Ini bakala. Perlu baar ha. Kelon. Kelon, ketika layo juga berdei, dia mentang lakut ke kela ke beningkong bat ke baar. Tinggi pej mentakat nuk layo poin nuk. Dia hak bakut jong ketu ke kela ke beningkong bat ke baar, kawi ke kela ngai pilai tien. Hak kela beningkong lai pilih ke kela ke baar lai pilih. Dari kepala berjumpa ke ditang ke tim A ke layo sau poin. Tim bat tim dia lemia pat kamai poin te to ye le tinge no akili di kelagi banwan ka kela ka balai ba ka sa ko kamai poin ba ta ma tin sa ba ka ni pa ngan ya cha ko wi ke tim to kin juba ke jingli kum ba ngan jule ba ros ka tu te mentang ya chuana ka tim A tin sa ba ya ka klu ka bening ko nang taman sa tumbur ka ba ka balai la pimla sa pam klu no ma pio 5 minit la pim de ban pimla ban juba ba klu bening ko ba ka ba pan no ka lu ka bubut nang makin yo ban berkat ban jubah ti mentang ada cepi tim A ka klu meningkong jupi kong kin jabor bamayan basumar ya kisnom Next clue. klu ba kong ken mau ya wei ujat kla kin sayo sat ya kan dikatien Mankla. ya Tidak sing. ya Next clue. klu ko balai kong kidukan hayo penyesriam kan meningkong ba balai ko kidu yawan haju kidukan hayo yang
akut ke pojong pi. Ktien ke badai BASA. Bukan yang orang besar. Pementah ni perlu menikong orang kenjabor bamayan basumar dia kesenong jong kirun kau besar. Din kasih video semua ni mentah kirun kau besar mo. Mentah kan mau we ujat kelakin sayo sat ya kan ktien. Ulah besar. Di sat pang itu besar kan ulah besar mo. Dukan yo ni si dongki besar. Dia bisa yo ya iban. Tu mentah ada cara tin gitu ada hang semua kita. Perlu menikong jong pi kong. Wat nak lihat bayok kiwei kilong kum ni bat sure ni pi. Next group. Perlu ke baar kong. Haba kilong kum ni kikmi kikpa kitip bagi kuan kilaon. Runat. Balah. Runat. Ni. Next group. Abalai perlu jom pi kong. Hok player mi senam ke sini do. Pang. Mensa. Persang dalam popot. Ko. Ngomong lah hok player mi senam ke sini do. Sini. Sniu. Lapor ke pojok ini. Mana betul? Ini juga. Ini tem. Ndak orang dalam Islam si orang along tu. Mong. Mong kan? Mong. Yang punya wat ngat lu ni kong iping ong wat nak lihat bayok kiwei kilong kum ni bat syur ni. Bayok mong ke nak lihat kerana balai ni diberi mo. Kebaar mo bagi long kum ni ikmik pagi tip bagi kun kilaon. Nak kilawan siya lamong dikejar kamu balaun. Kita balai kok player di Islam ni tu. Kai aburi dalam itu dia semua ko besok. Kan beli dia lain. Dia mentangan lecehkan ini. Pasal ini. Kebenin kong. Perlu jumpi kong. Keren parsi pendom ya diwe. Next group. Perlu baar kong. Haba karyam kabet ka ikan tiak hakamet. Next group. Perlu balai fitrut. Dan. Layo si PowerPoint. Ni kabalingkong ongkren parsi pendom ikiwe, kerendat ikiwe yan. Kabaara bakaryam kabet ki ikan tiak hakamet. Yang mo badat yang itu. Di kabalai dari fitrut dadat tiak turut. Dat tiak turut mo dat turut. Dadat sesulat di ketika kindat ke jimut hang tu layu i hang hang jong hukum. Di tim ke kayo si PowerPoint mendapat minit yang saya tim tas nak pahala macam ni. Pila ya hang ni betul pila kan jumpa tak berpila. Bun teli dia tang kawai nak kan jumpa persang akili lagi sau teli tak berpila. So kalau ni kong jumpi kong kawai nak kirukom ken jingken. Next group. Kalau ba kawat ni kekinti. Ada next group. Kalau balai ni je semua bagi kena red askul kiale ban spelling dat yo. SIEN. SIEN ayo si poin. Lại si poin. Tong tu PUEV kau kabanin kong kau lu kau ini kirukom kenjing ken. Kalau SIEN kenjing ken pun do. Ya ken SIEN bejam multiply ini tai. Kau wat ni kenti. Kata SIEN je dong. Lalu kata SIEN lawan kata SIEN. Ting je semua kena red si spelling dat pai SIEN. Dia yang si kelas dia pulih mo. Dia tu lah yo si poin. Tema tangan lagi saya akan tinggi. Jika lihat ni kong jom pi kong, kabon pen mesti je biar kadon baru. Next group. Lu baar kong, jing di bapen buat. Kuar.
em Kiat. kuat itu takut Kiat. kiat em ni Next. lu belai jai Kerteng. em Persang kepuat dan hai ini dia terap bang SIEN ti kai jingri buat di kerteng sih ngojat juba kene kenja Oh. pencari jingri buat em tip ayam dah keli dalam termang kebuat mesti jebin kadang berusin bala buat bala di nun jingri buat di ka jebin ka mesti rumah be dia kalau orang bang tu jingri buat jat kenja dia tu kami yo ini mentang le chakat tinggi pas makan jadi aklu ni kon jupi kong kerja do ha kamet ka bang sap snam Next clue. aklu ba li Next clue. aklu ba lai klen kan juba kulit itu juba kan Tersin. Beliat. Do. aku ke podong pi la on klen yu tersin klen se banyak klen se beli ba klen kan jado mek bam sap snam dei nurti Kali. Syong. Kshong dia mesti kali jo pi yo Kshong kan beli ke jibu untuk orang yang tinggal ai lang berpin kam sung fu ban yo yang juba ba dei tin dei hado ba ko tang tu pi klen yo yang juba ko ba dei pi klen yo dei Tiga tu kali ke bakut jong ke kelak ke belai bat ke besar ti mentang ini pet kat nu kila yo poin duhi dan bapa yo poin duhi tinggi ni pet mentang ti hadu bakut jong ke tu ke kelak ke besar ke belaya cakmat hi ke di ke tim A kala nang kentiu sakiat kala yo sampo poin tim A ke TV kampat sim kamai poin hadu mentang ito niya ay jing sabi din biyo kamay no next bakat dikit hindi kala kamay point kalayo shipo point kato kadai kabukod hado kakala kabasa mentagi dan sa atli ki kala kata kala kabasa bakaman tila da pilih bahagi dan wala kan kamay point di mentang hon no tim ate one thing kau kami bagai ktien jong Kyntien kayak gitu ktien tengok pila du poin depan tu iyo ya ktien serpai jingtip serpai untuk serpai sebut serpai loh kata kering wei tu ada berpilih benang baik ktien si batik baik jimut mereka ktien serpai berpilih batik lalu isu poin sebenarnya wei Kerdam. Om jam Jentut. Kang. Cuma sepun Kang. Akun pintu di bahas dari aja sih ini tu yo ya ktien yo yo tang tu deh lakon tu yo tang tu kena kan yo itu kawan sana ktien di kan ya kan tu bagai kan
SHAD. SHAD. Ayo si pokoi. Satya. Kayaknya tuh dilihat. Tengah. Tip. Lambat kabuat lebih. Kayaknya tip yo. Pentan sebelang tu. Pentan. Pentian. Oh, pynshong. Hiru kejualan tu. Yo ketip pentian dengan lingoi. Pentai itu pembarang tu. Oke, kami yo ini lalu. Loh. Tham yang. Sim. Sim lah deh. Aku seneng. Ayo, poin. Ber. Jilthat. Betul. Iya. Tadi bahan pedih tak pilih bahan orang agak pilih. Oke, jis ngapain lah lihat turu. Lakut, kopi lah pedih sampai yo. Sentut, baru kali kau bersentut di mana mereka bangsa. Itu telah dipoin. Swan sana tidak. Kedia. Batai lah pedih bahan ini. Cerwat. Lih. Lah pedih bahan dia you. Mata kalau kedia sekali pagi, kebaik sering kedia. Penkham. Dekat ni dah dekat ni. Dekat ni lah dekat tahu tu. Ini dekat. Shadow. Ông sibuk tu kan. Ông tak kawai kontek ông. Kumno. Lihat you. Si Kyntien. Em siapa orang sentut? SHAD. MANO. MANO. MANO, hamno, kumno. Kuak. Kok. Shisha. Ông cái. Ni lah lihat bahan orang aktif. Bok. Kenyat. Kok. Kat tu lah lihat kami tu ni you. Kenro. Kenroi. Oh, kenroi. Lah kenroi kat tu ni lah kenroi beriu tu tu cinta koi. Malah kat tim tip yang kecil mut tip mini gitu. Tip saya diberi lihat ni. Shiri. Tip. Shiri. DAIT. Hah? SUKJAI. SHAD. Ila baru keriat yo. Keriat berniat ki siang pilih untuk pilih le ki niat ning kong yang tip ndi di lapet bahai lah satu. Jeri. SIEN. Renti, salak ni lah sejak kan tu renti lah yo si poin. Tien. Drum. Ksing. Ksing. Tak
jangan ksi ne. Sampai bakal tu tu beheru. Bila yo si poin tu. Itu katu baru kena kepukut hadu ke kelak ke bandriu te mentang ini pe mano balong nong job mentang ke janmiet ha kani ka program jingtip tien Tangshikyntien kumbang julong na kapos mi judan jing ai jing sungba jing ai sungba ban sakan mau pi bapila job yang jing ne kai kentip tien Tangshikyntien itu ngini pe mentai ki poin jupi kanu layo te hadu bakut jong tu ke kelak ka tim A kala khamkiu kala yo riu poin tim bi te kayo tang si poin kami lay kami yung di pasal alay betul baka tim kia kala le bahai kala kam kiyo kala yo sau poin tika tim ka belong ladu kadai ka tim A nama kala yo andru poin ti pira lay lagi tim ka tim B kalong balay ka tim kia kalong ba baka tim A kalong nong job ti mentangi dan jingai subha tang ya ki belong ti nong job ti ki subha banwan chini banwan chim ti jingai subha ti parlok baro nganu bun ktien chu setang Tangshikyntien kublek